ia parodi dilang nemos ora itu bot sida nasa fosail phone be e furak tebes bela traimos nasa itu ni malu karena ingo spektrum sida tu ia hanuinyo se hanangnya si sutradara Rasik ini Rasik kerek naskah ini prepara untuk Tila, aos saudades. labele você não bele ali sangue calete vai a força o sikau Milia labele dia mahal dia yang maidah hakane ko yang mana sila ko no si buka halisan download Tila. Kaya mo tu follow how Celes liu si channel YouTube da Silva Celes ba edição ohin ia namne soring ni colega Tansio Tansio Martins ni hanesan foi saya wan ni da estudante da escola sim estudante nebe iha tinang hira kliba ni consegue viral halo video dan nebe viral debe si ha media sosial liu Facebook nebe ema barak mahatene kona badilang Timor Leste ungkit paling oke dilang Timor Leste nebe consegue viral do Deves ia tinang 2018 nebe ohin how daralir itu dilang nebe ihanane nesi fa experience bituang maita oinsa sirebele halo dilang video dilang ne sai viral ou conhecido do Deves ou consegue viral ia 2018 ema share barak ema nonton barak mebe molok atu bahatene uisa e prosesu ne ita labela luha like comment no subscribe haune channel da Silva Celes no mos belong Tansio dunia Tansio Martins oke subscribe alai sih alai udah 5 detik deh nebe liu situ botina subscribe bele mos for support Miami for semangat Miami uisa bele cria content nebe dia kos kala bele diverte bele motiva mos itne malu tercelo oke malu tercelo tu subscribe na do oke agora ndero continua dar liye tuan belum Tansio nebe habol dilang de tambah ya momento ba viral ho dilang oke dilang mas bele explico ituan ya momento ne ba tambah saya mak motive tebot razão saya mak tebot bele halo potinaran dilang filmi dilang us Indonesia ne halo viral tebe se Timor Leste ulo kanai apreciar teves oportunidade nebe Marciales komai atu conta experiência ituan quando va avançar a cara sai viral e ia momento ne ba fofon tu ia dili foi finalista semana foi dili sudah katene saya rawat filme ya sudah mayan asuru buat pengida masa antes nih meji akarak saya Indonesia akarak Halimar film ini pas bilang mas viral si Indonesia mas viral Coba ya filmmaker Timor Wangida Eric Martins agora dalam film sira portfolio film product agora conhecido em media ini ba kami ya depois de sira nonton ia bioskop lançamento film ini mas fala antania hamosu ideia sira hamosu ideia yang pronto galai kita halotia parodi bilang Timor Leste anta yene ba asta iya kamera woi anta si grogi anta akara galai sedu anta liur quase desse 72 horas sansane anu yelet depois de Antonio kuleta oke anta aceita tambah ya parceiro miliar ami antes nih ami hamutu kan sa kolega bye tambah iya ba tetangga sebelah bisnis kita tahu malu dia nasa lawatnya Halimar jovem kreatif mana bila adapta hobe situasi modern era digital agora ne idane mau besarnya perform ini keras aku conhece filme como filme processo filme ni asre
soal film ini nanti. Ini kan mungkin kan punya sih. Iya nih mau poin hati nih dia koinsa iya kamera oi acting ansa le. Iya nih mau poin comprende dia ke film ini kapas. Depois também nesse filme você ama conhecer ita e nemos ita ia experiência para começar tu colher a câmera oi começar tu acting começar oi ulum momento levane complicado teve tão foi fofong e a câmera oi galai neve difícil. Oke, sama saya mak tamaran dilang. Oh, ini Indonesia kan dilang, ini narang tuh. Oke, ini itu buat ini tapal narang dilang satu. Los. Pasti kata diline nasa daru macet. Aku itu buatin tahu dilang satu. Tahu saya tahu narang nih. Late nih momento nih vamos Mang Eric Martins Latin niya kalahano yan sa artist niya sa background niya sa ulog niya gosta lao. Lalit ba may dili mo daru terlama tu sekolah mas daru mai te dili ba fali. Ata kalan niya hanon sa dilang ata niya karat daru niya karat tau dilang be dili lang sadu kan. Ini mana awas tidak discover niya. Untuk narangnya laos itu buat di sini. Los sama di sini. Kosi be sutradara ya. Produser be. Eric Martinez mah be nasa di sini narang dilang. Oke, ya film dilang nih, ya parodi dilang nih, orang itu buat sih nasa pasal di phone be furat terus bela traimos nasa itu nih malu karena yang gue espera sih tuh. Hanoi ini sih. Hanoi ini si sutradara Rasi ini, nia Rasi kakerek naskah, nia prepara tu de phone sirne, pemain ami treino le, depois treino acting tour le phone depois mania foti imagem mori sirne, mak jadi tamu tu publicar. Le phone sirne usi sutradara Eric Martins ini. Kau konsegi tahare be reação né makasih teve usi be publik né liu basir né be acessor Facebook né consegue share like comment park teve camu itu né ba. Dalam tu agor mas balun sei hetang hedalang né kar selfie le to be belum dilang oke. Saya nak begitu buat Hanoi ini momentu ne ba consegue viral terus. Momento mah how viral ne ba how sent entusiasmo nos bahamian nomos ba producer ne be lori hamai conhece mundo filmagem dan ada oportunidade furat ne how bele inclina ang ia mundo filmagem no ia film nemos momento ne how senti content ida ne be ke la ia limitação tambah itu sudah konon kata hal buat ne how besidu kala viral kala ne sidau kana ia los nebe depois de dia ne lorong ida turma apa palit irana nan sempre fazer depois Kalau soalnya sih aku tabal mau asai foto balo akara we Dilan Timur Leste. Ila publik mas biasa kalau sih bolo ati agora mas dalam masih bolo la Tu agora sih. Agora dana narang ida we Dilan Saifali we. Sai be PSU dia tansi we. Dalam mah bol tansi mla ema. Dalam mah khusus tansi dan dalam mah mladen kali. Los dalam Dilan mladen. Oke, hoi dan emak dilang ne sai viral opini kilo de tebes iya parte positif saya begitu buat kita mesti bodoh itu tidak halau dilang Timor Leste di parte positivo mak iya ne ba Yusuf asa aku level bahamian tambah hau kufung mai sidak hatene wensa kar kamera di filmagem ne atau onta sira kru sira kar kamera sene atur ia ne pengaturan si kamera sene mas mesmo ia kamera oi mabe ita bele mas aprende itu como wensa sira atur ita depois ita hatene kono vai itu isi are ida ta mai tani hau ni hau ia kamera acting yang sene tinggi natural tinggi yang sene tinggi pokoknya itu dir sutradara ni hakara galas debe ini asa importa dia kira buat nebe dia yang sa film ini nebe koni oke chemistry entre Dilang Milea ibu mintu ba wah saya begitu buat sente ini lah sente ana bye bye ni na kolega artis ni Halimah Ramud bye ya saya nebe buat asa acting asa dia phone se na asa
normal hele goza ba malu ne asa telefone asa goza ngira dene telefone site depois dene hari telefone viral ke telefone viral nam like mota larang Somal motlara. Oke, parte positif mak itu buat kehatan cina. Oke, negatifnya, karena biasanya itu kondo viral na, sempre iya haters. lo Emang ni bela gosta itu mas iya, darum mamos, emang balon ekin lazet bu tidak, boleh lazet bu tidak, film lazet bu tidak. Darum mamos iya, telefon nepe negatif mah itu ne iya. Oke, saya mau itu buat senti momen itu dah, as how sente ansa irene hanesang materi ida asa wa form ida ita to asoro tapi ita labela seka momento ne ba acontece na haware ye youtube ko balon tau are comentario ba balon trata e balon aprecia hobe creatividade irene e balon mos usi indo are usi indonesia siramos entusiasmo hobe parodi irene anta ye parte balon entusiasmo e parte balon la costa ante irene ita labela foto irene Pakistan irene hanesan Lucy dia masih bela aprende. Lucy irene mas aprende oh ne kule irene berarti itane salah itu ini Oke. anta usi irene ita mas aprende oke lagi ini ante dia se firme dia mana pati nunele dia mas tadu dia Jadi emang ni masukan ni telah bir. ini telah Depois de film dilang ni, filme kadang sebut haro. Atividade selo. Después de film Dylan remata, how digamos usi as production usi Mercurius Film, sira lo que esa casting ba film sena film foi da film o título domina la realidade. Sim. Se foi da aku nama la pasai ya Zemen TV. Hamut ko mga visual sina. Sim, muito ko mga bisa sina. Yan ba hamos ba tour casting. Tour casting yan ba Pasti liu tambah cerita hati kata bilang ni punya sidona. Conseguir liu dulu yan ba? Yan ba how hanesan saya hanesan mas personaje figurante kata hanesan autor principal autor principal ni kolega dia kira di sekolah. Yan ba mas tenemos ya aura acting ini asa la side la máximo liu ya natural iya ebe acting asa vamos ebe la digamos acting ni kole liu fale yaman ebe halo service toran tama katu kali ini se hote asa ne bahal फिर sistema kamera ni itu ya ne vamos kita aprende usi film ini domina serialnya mas história pura teves quando vai jovem sira agora nene asa iya ami ne tema mas ele sim Ame tempo gitu na. ami tempo Persik ni tempo. quando quando iba cara foi dia 23 Itu kulit kon bilang história lolos ne. Itu bocor hal parodi dia foti história toma kusi film dilang original. me la foti toma kusine ba sa eta la foti original sine ba me gambar mesti foti ituang no dia mesti inventa usi sutradara itu Haremos daruma da foti telefon nebe inti yang romantis sekali. Wah, domi maksudnya telefon romantis tu si film dilan memang itu bocor hal di parodi dia. Oke. Oke, malu sira itu depois itu se continua depois só se for video cuplikan pada kono ba milea ho dilan inian nebe video barat nebe ami prepara jang los kali. Depois só se selesai baik bocor hari atau hatene komplit liu filme Dilan Timor Leste inian. Dylan, aos saudades. la bele usi nam lele hani sangi kam lele bayi frost usi kam milia la bele dia mahal dia yang mai dah hakane ko emane sila ko no usi buka hani san download tu Ih, Dylan. halo doe Halo Dobeng.
Oba ne bedet. Onu san nunca kontak tu hau. Onyo sibuk ituan. Desculpa ya, Dobe. Oh, entang agora na lo sibuk kono hau ga? Nah, Dobe. Aku kan servis sudah drone futuro. Atau no nefo furat mai hau no dia po. Iya drone Morris. Oh, Doben, osa sweet los. Ay, Dobe ne. Lasa sweet amai be. So sweet. Oh, jadi wap yang hau be gitu. Lai, Dobe. Lai. Maksudnya hau dia parat kuliah los. Tambah khawatir nih. Dobe ne. Intensamente lo sela. Nabi kuliah masalah. Ane sama sawi ini. Intensam bade to Dobe. Ih, aduh los oh, Doben. Hado mi moso Dobe. Ane Dobe bao. Lai happy night. Doben, hau makadomi liu o. Hadomi o, hane sang rai lakang iha lalehang. Udantung fiska vera foho serne toruing siran anak ded. Pitung kalang atau elas saudades ne pulang na romang atau elas Hau kara kuliah penting. Kuliah mai dit Dobe. Kita kuliah jalan. Hau kara kusudet. Jus, usunnya langsung lihat ba. Dobe usudet mai. Mas kedok, nabi hana fating obedece norona ba o Dobe. Oh, so sweet. Ah, lala. Hau kara kusudet. Oh, milia paratena sidau. Oh, dia mau dia paratena. Sarona fal dia sidau. Dobe, how honia la ayaw na relasyon. Tama ni makaw namoro Dobe. Tamba Dobe, mayaw hanesang lalatak Morris. Oh. Lala, hau karap o jujur main. Tambah ita dok malu precisa jujur. Ne paritan hubungan laho dia. Dobe, jujur maknena. Sila jujur tam sa halting katin sampai big wow. Liusi media sosial. Oya Dobe, maski liusi media sosial lihat mas. How ihani esperança buat tivis pa o Dobe. Então dia mai, oh hil hau kamilea. Dia mai agora. Ya, how hili Dobe lah. Tamba milih hau ne pasado. Tabele fiar dia anin Dobe. Fiar hau ado mi dito Dobe. Oh, Dobeng, aduh meluso, aduh tahu naruing sira nak lekar tu. Oke, ini pemaluk siro tu bilung tansi kau bilang bele hatong besar rumah dia puan para kau saja baik pemaluk mensai siro satu kreatif budisan satu ihanoing atau halo filmika atau halau sirnya kreatif dari karing belum bel foto mensagem basira. Oke, mensagem nebe hakara katoba ne maluk subenturi sira nebe nam kari ia Timor Larang. Durante nós estamos observação ba ia fating ia grupo balma sabe sempre envolve ia colega barak nebe jovem barak ma agora nia sira matene kalau halau competição entre criatividade joventuri sira agora. Então hane preocupação ida mane jovem sira agora matene que mais menos atenção usi tanya railanan senanta parte competente sira anta sira barak riu sira dificuldade mak ia equipamento. Oke nabe hakar kato mensagem mudar jovem kita mak sini ka pas pada desenvolvimento ia tanya railasi buat nebe mak kita senti halo ka valor dia no benefício ba itania no ba público kita manter força itania mentaliza itania ori continua cria
criatividade nebe mak kita iya. Por exemplo, iya ami iya area filmagennya am na fatim força hodi habelar amia habilidade ou criatividade nebe mak kami iya ba público tambah público conhece ami desse area ida nessa iya filme e anesang jovem itala bele hanoi ma anesang hawa tu kuliah pale dia phone usi sutradara Fondak Badilannya Eric Martins nya dia phone alako juventude hamosu jovem kreatif alako juventude hamosu jovem kreatif anta jovem tem que criativo e inovativo e idade aproveita a oportunidade e a era digitalização e dane responsabilidade atu e a valor dia baitania raida. Oke, uluk mak ita tuh hakara ka fatir bilang sekali. Agora ne YouTube itu phone espaço ba ita wisa tu bele explora atu kari ni kreatividade ne beya. Oke ne mal fir hotu na honda le bada ko belum tansi o dilan Timor Leste. Ora, ia tá informação kulele. Ia informação agora ia ona grupo CIT, grupo que kira CITL Community Youtuber Timor Leste. Sira ia ona estrutura nebe completa hamos nudar membros neba. E hakara kato CITL amri hakara promove jovem sira nebe ia criatividade nebe ema lahatene anta lusi wensa matu público hatene. Oke CITL pronto atu bak halo konten hanesa masalah sala atu público hatene criatividade saída mak jovem sira ia ba público no autoridade sira atu hatene kono ba jovem Timor ni criatividade. Oke hakarat atu cria YouTube channel bele cria ba depois ba gabung hamudu ko grupo comunidade youtuber Timor Leste atu khusus ideia khusus ni Hanoi o satu desenvolve itu buatnya kreatividade iha area YouTube area multimedia area uin sekali nebe iha grupo neba kalau sira pronto facilita de sira hotu libi basira nebe iha youtuber phone sira ita hotu hamus youtuber phone belum tansimus phone mau sela semua iha CITL neba hotu nebe pronto facilita de sira hotu liusi itnia experiência ituan itnia habilidade ituan at itu bel fahiba mal. Oke maluk sira hotu mak tu hene date haune dar lebada ko belum tansiu o dilan Timor Leste ita sia sur mal fal iha konten selukir mai